کاک لقمان ئەف دەماتە باش بە سپاست و میوانێ ڕووداوی جوێت خوازم دەست پێ بکەم هەژمارە ئەندامên کۆنگرەیە هەری داوی گەهشتیە چەند ئەندامان چەند کەس بەشدار دەبن دەم باش ji bo temaşevanên hêja heta hejmarên dawî heta geliyên dovşev nêzî 400 delegeyî derdiketine pêş her wiha mêvanên êdî ji perçeyên Kurdistanê dîtir jî ew ê tevlî bibin ama weke delege nêzî 400 kesê hatiye tomarkirin. باشە mêvan tenê ji Aliyediyê Kurdistanê beşdarin yan jî nûnerê Ferensa û Amerîka jî dê hazir bin di konferansê de. Ana weke agahiyê dawî gihîştine me got nûnerê Ferensa û Amerîka jî hazir bibin. Lê em nizanin heta got dest pê neke em nikarin vêya jî piştrast bikin. Ama weke agahiyên got gihîştine me gerek di konferansê de hazir. هۆلا کۆنفرانسê هەموو ئامادەیە حتا کورسی jî şevedin dereng hatin danîn. Doh min pirsek ji berdevkê enekesê kir Fêsal Yûsuf li ser bilindkirina ala Kurdistanê danîna ala Kurdistanê di hola konferansê de wî bersiveke zelal nedaye bi rastî û ji doh ve bûye rojev di sosyal medyaya de jî. Dixwazim ji te bizanibim çi al tê bilindkirin? Yani bi rastî ji bo wê dibêjim li hevkirinê goberê hebûn bi çi rengî bûn heta doh derengî şevê jî wisa berdewam bû heger dikeliyên pêş me de tiştên nû derkevin wê çaşbûn zindî li ser ekrana bîbînin. Ama weke doh heta got agahî gihîştine me weke goberê li hevdû hatibû kirin wisa berdewam. Yani çi al tê bilindkirin? Ala tevdem? Na hundirê wê de nîqaşên wisa yanî hîn pêş neketibûn û giştî erê nebûbûn ji aliyan. Yani hetenha jî ne zelale ka çi al di nava hola konferansê de tê bilindkirin? Tamam bûyê rengî. Başe. Em ê bende bin heta demijmêr deh ku derî jî ji bo rojnamavanan vebe bizanibin ka çi al tê bilindkirin. Ecendeya konferansê kerem bike te dixwast şikî bêje berî ku ez pirsa xwe bikim. Ji bo konferansê deriyê ji bo rojnamavana yani dibêjim saet 10 wê ji bo wan dereng be ji bo wê saet 9:30 berî 9:30 derî ji bo pêşa wan vedibe derî ji bo her kes ji wan nasnameya xwe bigire evaya jî me dixwast diriya were bigihêje hemû rojnamavana. Yani her rojnamavanek pêwîst e demijmêr 9:30 xulek 9:30 li wê derê be ji bo ku baca xwe werbigire û karibe karê xwe yê medyayî bike. Ji ber mêvan û delegeyî dî 9:30 dest pê dikin wê bêne holê. Ji bo wilo nerîna min de gerek rojnamavan berî wan wê derê bin ji bo karibin karê xwe bikin. Başe. Heta kengî ji rojnamavanan re heye ku nîqaşên di nava holê de ji bo ragihandinê veguhêzin. Yani nerînê me de li gor got li ser hatiye hevkirin divekirina konferansê de her wiha axaftinê got hebin peyamên got hebin wê bişopînin piştî wê navberek tê dayîn piştî navberê êdî konferans tê girtin beramberî rojnamavan. Başe. Ecende çawa ye Kak Luqman? Yani konferans çawa dest pê dike karê wê çawa dê birêve biçe? Yani konferans dibêjim bi ey raqîb dest pê dike deqayekê bêxula ser giyanên şehîda bi dû de dîwana konferansê rûdinê ji sê kesayê ji xwe ew kes birêz İlham Ahmed hem birêz Mihemed İsmaîl û birêz Perwîn Yûsuf wê dî konferans ji aliyê wan ve birêve bêmeşandin. Başe. Çend gotar wê hebin? Yani li gor heta doh derengî şevê hatiye diyarkirin nêzî sê gotarê heta 4 gotar wê hebin. Cudayî wê êdî karê konferansê fermî weke dibêje ya delegeya dest pê. Kak Luqman wê gotara vekirinê ya fermandarê giştiyê Hesedê General Mazlûm Ebdê be? Bele rast. û çi gotarê din wê hebe? Gotarê şandeyên Gojbaşûrê Kurdistanê hatine hem jî şandeya Gojbakurê Kurdistanê
يعني وكا يادي تر قوتارك روجلاتي كردستاني أولا يك وكا سركا هاتنا ديار كرن حتى دو درنجي شبه دبجي هاگر هاتنك چه قوتارن دي ترجي هبن أو يجويته كبن رزيد روجلاتي كردستاني كي جان آلي وكا ميوان بجدارك وقوتاري بيشكشكا؟ وكا ميوان كسكنية اللي پیام هاتیه شاندن و دوی در دبین خواندن. پیام کی جان عالیه؟ ایدی روجلات کردستانی همو تمثیل دی که وصل مجبور عالیه که تنه. و یا باشور کردستان گوتار یا سروک برزانیه؟ يعني أب زرابایی و البینی القلب تنه اما گوتار باشور کردستان. گوتارا مظلوم عبده ده ویدیو بیان بخوا بجدارید کد کنفرانس ده؟ لگور آگاهیان داوی گرک فیزیکی حاضر به لی هم زانجوار و تا اولهی هگر هنک آستانگی هبن و چاقه و درکردش. رشپلکا که هاتیه آمده کرن یا نرینا دنابرا پیده و انکسه ده هاتیه چاپ کرن و رادستی اندامن کنگره کریه؟ نا شاورش نویسا گو هاتیه ریکرن نابنا پارتیان پیانه که انا کسیده و بس کاری کنفرانس دست ببکه ایدی و رادستی همو دلگه یا بکرن اجبر دلگه نتنه اندام پارتیان سیاسی نه اندام سازیان جواکا سویلن هر کسایت اینجی سربخواق و دیواندار هم بر جواکه ده مادام تبحثا بكر از حسكم بزانه بمج بارتيين سياسي چند دلقه اندام هنا بقشتي وجا رخصنين جواكا سيفيل وروشنبير وكسايتين سربخوت چند دلقه هنا انا كهجمارة فرج بارتيين سياسي هر بارتيك سياسي جي قوتا كجبوان هاتيه ديار كرن يدي ترنون جواكا سيفيل جي جوان گوتا هاتیه دیار کرن و یه بش سیامی جی کسایتین نافدارن اجواک. با هر پارتیه که سیاسی بوی های چند اندامه خواه بندنا با کنگره ده؟ انا جبوی جبرگ کمیته آمده کار هیه و کمیته آمده کار جی پارتیان سیاسی ون دبه هنکی کم زیده یک جداتر بجه دیتر. اما همو پارتیان سیاسی نكي مسي كسان تبليد ام وگرن سروی رشپلکه دگوت کو پشتی کنفرانس دست بکاری خواه بکوی او رشپلکه نرینا هفش را دستی همو اندام کنفرانس بکرن او رشپلکه جو چند خالان بکته؟ يعني رشپلک دورا 25 خالان بکته شخوي بزمان كردي بجي ودبقوا زمان عربي جي هذا جبر كونفرانس كردية ويجو زحمتية جي زمان كردي دبين كاره بزمان عربي جي يشيروا بقى وچاوا نقاش للسر بكرن يعني خال بخال جوان 25 خالان دي نقاش للسر خالين رشپلكه بكرن أنا نارين مدل جور شوازم جبره ودچن پلک بگشتی و بیخوانده. باش. وجوده ایدی خال بخال هگر هنک نرخاندن هب هنک سراس کرن هب ولی سلبه سکناندن و د انجام دو خواندن داوی جاره کدن بیخواندن شو گوبه اری کرن. کنفرانس ساعت دو بداوید با؟ الجور هاتيه ديار كرن دوي دمده داوي ب مرا نقار توقيت تام بدش بر دبن نقاشات دبرنا دريج به او به ودبكن تربج بلاستر خلاص به يعني جريدايا نقاش ود هندر كونفرنس دركبه او هنكي تحديد لك قدامك هنكي كم هناك دريج به برسغريك بجمعتنا برسا من ياداوي او كونفرنس روزنامه‌وانی و هبه بو راگهاندنا انجامه أنا ودر أنجام هذا جبوه و دم بخواندن راگهاندن جویلی حاضر. گلک سپاسیاتتکم و هویا سرکفنش با کنفرانس خوازم برز لقمان احمه برپرس راگهاندنا کمیته آمده کاریا کنفرانسا نتویی جقام شد تو میوانه تو بخیر هاتی.